Akashvani Imphal Moirangthem Ibehaibi pau pajari ahanbada maruoiba pau. Malengi atay mafamsingda pangthoknabagum ngasi Manipurda Malengi Red Cross numit pangthokli. Board of Secondary Education Manipur Bosiamna Loba kumsi chahigi metric parikha gi phol ngasi nungthil lauthoklagani. Nagaland gi Dimapurda leibaki mayokta thabak tawani haiba anti national element ki miyoi taret khulaiga konana sarkar da changjarakre amasung Nongchup Bengal gi mikhalda mai paklaba BJP gi MLA singa ngasi Griha Mantri Amit Shah ga Kolkata da unagadori. Malengi atay mafamsingda pangthoknabagum ngasi Manipurda Malengi Red Cross numit pangthokli. Numit asigi hiramna United in Humanity haibachini. Imphal West Jilla gi oina lamboi khongnang khongda leba Netaji Subhash Chandra Bose Abaisya Bidalaida pangthokre. Thauram aduda saruk yakhiba Indian Red Cross Society Imphal West Branch ki chairman oina Thaupuriba Sri Khundongbam Jado Singh hai. Awa ana tarakpa matamda dharma jat bijat khaidana amato oina mateng pangnaba asina sahi asigi hiramni mahakna hai. अखोना volunteer ना लेजरबसु तौजरिबा थबकसे अखोय गाकरा तौबना तबा ऑफिस की स्टाफ सिंग की सपोर्ट डोनर सिंग की सपोर्ट कम्युनिटी की सपोर्ट लायरबिना खुनबा जार बिजार का नाम तक तेर खाकतना करिगो सुवाइना ह्यूमैनिटी की सर्विस हम खक्का पुना मना सरुक यामिनारगा पुलब जमीन बदुबुने कोना यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी हाइजरिबजे अदुना होजिक मणिपुरी क्राइसिस तबो रसु यातोपा क्राइसिस तबो रसु आमना मना मतेंग बांगनादना हारिबा ह्यूमन ट्रेन क्राइसिस से कोई सोल्व तोरम लांगना मिनरी से सिमक हंदक बांगतोइबा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की Ngasigi thoram aduda IRCS Imphal West ki Vice President Dr. Koisam Arunkan Singh School asigi Head Mistress Srimati Ranjita Arubam saruk yakhi. Numit asina lakpada Mukhyamantri Yumnam Khemchana Red Cross na lauriba thaudang sing adubu sing tharaduna hai International Red Cross amasung Red Crescent Movement asina sahi jam pumato hena miyamgi damak kathokpaga loinana seba tawduna lakli. Ngasi volunteer koti ama lak humbudra henbana Red Cross Society da saruk yari. Ngasi miyamna amato oina punsinduna jat bijat naidana amana amabu mateng pangnabagi tangai phadabasu Mukhyamantri na phongdokhi. Board of Secondary Education Manipur Bosiamna lauba kumsi jahigi metric parikha gi phol ngasi lauthoklagani. Board ki pau amana high school living certificate examination lising ani kuntaruki phol ngasi nungtil pung ohumda lauthoklabi yai. Parikha phol asi board ki website mainresults.nic.in da yengba yagani. Aikoi ki paumin hai sahi asigi February kolumdegi March kolumdei phawba pangthokiba parikha asida punna mahiroi lising kuntha taru satet kunmangana parikha thaki. Madugi manungda sarkar ki school singi mahiroi lising nipan sama mafudra mathoi edet ki lising ama samri mafudra nipan amasung lanai school ki mahiroi lising kuntaret subna kuntha taru yauri. Masigi manungda IDP mahiroi sahum mafudra ni thoisu yauri. Punna parikha center sama humpuma thoi hangdokhi. National Highway Kuntha Taret Imphal Jiribam Lambida ngasi ayuk nomada tangai phadana sangba polamsing puba gari marphumari security gi akanba ngaksel ga loinana Jiribam dagi Imphal tamna thorakre. Aikoi gi Jiribam paumina hai gari sing adugi manungda LPG puba gari taret petrol kunmathoi diesel kunmathoi na chingba polamsing yauri. Nagaland ki Dimapurda leibaki mayokta thabak tawbani haiba anti-national element ANI gi miyoi taret khulaigal konana sarkar da changjarakre. Akaknaba pau phangbadagi Assam Rifles na Dimapur gi mafam kayada aina yadaba mawongda thabak thauramsingda chenabani haiba miyoising thibagi thabak chathaki tungda tongan tongan ba hingsa gi thaudoksingda chenabani haiba ANI Taret adu Assam Rifles amasung Nagaland Police ki apunba team amagi mamangda Dimapur Police Station da sangjarakibani. Miyoising aduna sangjarakpa matamda pistol, shotgun, carbine amasung kapa yariba maru kaya loinarakhi. India Met Department hairi Manipur yauna awang nongpok rajasingda ngasi akhak arawga loinana nong churaba yai. Apong karada akanba ngsitsitlaba yai.
रिपोर्ट असिना मखा ताना हाई केरला महे कर्नाटका की खा थंगबा सरु तमिलनाडु पुडुचेरी अमसुंग कराईकादा अकनबा नोंग चुगनी ताबिलिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी नोंगचुब बेंगोल दा हंदक पांगथोखिबा मिखलदा माई पाकलबा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की एमएलए सिंगा गृह मंत्री अमित शाह गा ngasi कोलकाता दा उनगनी नोंगचुब बेंगोल दा बीजेपी ना चावना माई पाकलपदा दोल असिना सरकार सेंबदा लेबा की असौबा लुचिंगबा क्या सरुक यादना हयेंग कोलकाता की ब्रिगेड पेरेड ग्राउंड दा पांगथोकनी बीजेपी की पाउन हाई वासक लोबगी थोरमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह ngaksil मंत्री राजनाथ सिंह नितिन गडकरी जेपी नड्डा दोल असिगी प्रेसिडेंट नितिन नबीन अमसुंग बीजेपी ना सरकार पाइबा राज्य सिंगी मुख्यमंत्री अमसुंग उप मुख्यमंत्री सिंह सरुक यागनी श्री शाहना ngasi न्यू टाउन दा लेबा विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर दा नौना माई पाकलबा एमएलए सिंगा उनदुना वाफम कया खनगनी अमरोमदा राज्यपाल आरएन रविना भारत संविधान के आर्टिकल 183 क्लोज 2 की सब क्लोज बी सिजिनदुना नोंगचुब बेंगोल विधान सभा ngarangdagi dissolve तौनबा ऑर्डर अमा थोखरे आसाम दा बीजेपी ना लुचिंगबा एनडीए सरकार ना थंगना थंगना अहमलक ओइना थासिकी 12 दा वासक लौरगनी हिरम असिगी मतांगदा बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप साइकिया अमसुंग दोल असिगी अतै मकोक थोंगबा लुचिंगबसिंगना सरुक यादुना ngarang awang bathaki mifam ama Guwahati da pangthokhi mifam adu loiraba matung pangmisinga unabada dolgi president Dilip Saikian hai wasak lobagi thorum Guwahati ki Khanapara da leba veterinary college playground da pangthokani thorum adu da प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना अथोइबा मिथुंगलेन ओइदुना सरुक यागनी मांगना हाई लाक्लिबा नोंमाइजिंग नमित्ता दोल असिगी ओइबा मिफम अमसु पांगथोकनी मिफम असिदा हानगी बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट अमसुंग केंद्र की हक्सेल मंत्री जेपी नड्डा अमसुंग हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह साइनी ना दोल असिगी लुचिंगबा खनबगी मिकलसु यंगसिनगनी तमिलनाडु दा दोल अमता तंगाई फदबा मसिंग 119 यौबा ngamdabana हौजिक राज्य दुदा राजनीति की ओइबा चरांगनबा फिबम मायोकनरी DMK अमसुंग AIADMK ना मखोई मखोई की माई पाकलबा MLA सिंह की ओइबा मिफम सिंह पांगथोकतुना सरकार सेनबा पोरम याकनरी AIADMK की जनरल सेक्रेटरी ई पालनीसामी बु दोल असिगी लुचिंगबु ओइना ngarang पुदुचेरी दा खनख्रे राज्यपाल विश्वनाथ आलेकरना मिखल असिदा सिट ख्वाइदगी वांगना माई पाकलबा TVK दा मेजॉरिटी उन्ननबा खंगन करबा मतुंग तोंगान तोंगानबा दोल सिंह BCK CPI अमसुंग CPIM की नौना कारकलबा MLA सिंगसु ngasi mifam ama pangthoklagani केंद्र की कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाइरी लेबाक असिदा चेंग अमसुंग गेहूं मेट्रिक टन 4 हेनबगी स्टॉक ता लेरी मसी तंगाई फदना थमदबा यादबा बफर रिक्रूटमेंट की चाद अहुम हेनबनी सरकार ना लेबाक असिदा चलाइबा तोंगान तोंगान बा याइफा थौरांगी स्कीम सिंग अमसुंग PDS की खोथांग दा पिरिबा चेंग अमसुंग गेहूं की चांग असि वातनबा पाइखतबा याबा थबक सिंग पाइखतली लौमी सिंगदगी मतिक चाबा ममलदा लेसिंदुना लौमी सिंगी मपांगल कंखत हनबा अमदी पोथोक हेना पोथोक हनिंगबा थौरांग कयासु लौखतली नोंगचुब एशिया की हौजिक थोकलिबा इरांग लुसिलकली ngarang state of hormuz dagi thoklakiba america gi destroyer jahaz ahumda iran attack chatharakre thaudok asigi matungda america gi rashtrapati donald trump na iran da akanba mong da khut tharagani haina laukthokre rashtrapati na hai america gi jahaz ahum aduda iran na missile amasung drone sijinaduna landarakhi madugi pakum oina america na su iran da attack chathaduna amang atakaya thoanki Trump administration की मरु ओइबा वांगांलोय अमन हाई अमेरिका ना हौजिक नोंगचुब एशिया द ओइरिबा फिबम असी साखोलहनबा पामदे अदुबु इरान मखा ताना एटेक चथरलिबा अदुगी चपचाबा पाखुम अमेरिका ना पीगनी अरोइबदा मरु ओइबा पाउ अमो मालेंगे अतै मफमसिंगदा पांगथोकनबगुम ngasi मणिपुरदा मालेंगे रेड क्रॉस निमित पांगथोकली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर बोसेमना लोबा कुमसी चहिगी मेट्रिक परीक्षा की फोल ngasi नुंगथेल लाउथोकलगनी नागालैंड की दिमापुरदा लेबाकी मायोक्ता थबक तौबनी हाइबा एंटी नेशनल एलिमेंट की मियोय तरेट खुलाइगा कोनना सरकार दा संजरखरे अमसुंग नोंगचु बेंगोल की मिखलदा माई पाकलबा बीजेपी की MLA सिंगा ngasi गृह मंत्री अमित शाह गा कोलकाता दा उनगदौरी पावलोइजरे